Aduh, naon teh motor teh sae deui. Goblok teh. Capek perjalanan sejauh kene teh tadi leuweung tukang ojek nah kayak tukang ojek mah nyari dia di tukang ojek gitu mang ojek mang Jir, sobat mal bawa penumpang kayak orang iraha. mang ojek lain Jangan Rona. kira aku mang orang nawa kieu barang kieu Nyo tukang ojek goblok. kalau mang atuh urang nanya hungkul mang Aisyah teu ningali banget Aisyah ka tukang ojek. bener nih tukang ojek itu mang ojek Ayo. mang Naon jang? ada mang sanggup tuh nganterin urang ka Subang Boro-boro ka Subang jang karap di ayo yang mang mah. Salaya duit. gampang duit mah mang soal duit mah Aslina jangan banget ya mah teu boga duit. mang teu percaya kain kah duit mah Loba euy duit mah 100.000. ayo atuh Udah gue bilang. Ampun bang. Ambil nih ojek di daerah sini. Ampun bang. Coba lo semua ke sini. kenapa bang ada apa Ikut sama gue, jangan sama dia. namanya kenapa Ya, ini ojek lama. Saya sudah banyak di sini kerja ojek di sini. Ayo ikut sama gue. Ayo. Bang, itu rumah saya, Bang. Gak ada otak lo. Pulang. Sini. Pulang. Lo jangan ambil orderan di daerah gue. Hari ini gue beruntung banget. Gak ngojek tapi dapat uang lumayan. Ayo ojek sama gue. Ayo. Tunggu. Lo emangnya mau kemana tujuannya? mau mudik bang ke Subang Kau ini. Turun lo sana, turun. Pulang. ampun bang Kau ini. Pulang. hari ini gue sial banget uang nggak ada sampai tujuan nggak